و میگم من از رمضان از زمین تا آسمون فرق میکنم. رمضان گپای سختت گفتن نمیتونه. من همین قدر گپای سختت میگم که بند ایزوری همین میدونی. با دشنام کردی، با اویلا دشنام کردی. همین گپی مرا فراموش نکن. همین کروژا که موندگیم که فراموش نکن. روزی رمضان آمدگی در سر تو میآید، لیکن تو بین متر چخه نیکتا میکنم. ما دارم چیزایی که با مثل تو بزیب رفتار کنم. هر یک چیز ما دارم که تو افته خوی کنی، لیکن من انا همون روز تو را شرمنده میکنم. انا همون روز تو شخص که دیگه کسا پدرفیل میگوی ما تصدیق میکنم تو چه خیلی پدرفیلی. همون روز نگاه میکنیم. نمو تای معلم تاکو که تی نجاسی حرام باید یگان کجی چرتش میکرد تولدش که گوش کمارای اسم شریفوف ترا اوچا حرامای و اوتا حرامای بعد صورتی نایی یا بریزان دستای کو اینا پلنگ جان چند حقورت کنه سیمیا پیمیده تو حقورت نکرد تو با یگان شعر با یگان چی جوابش بتیو بگو ما ترا چی بفهمم تو آدمی خوب نمیشه. از بدنهاد چشم نکویی تمام در کوری زیمادر اومده بینا نمیشود. از بدنهاد چشم نکویی طمع مدار، کوری زیمادر آمده بینا نمیشود. سلام به همه قاتلان باطل و پیروان حق. با شما هستم من محمد پلنگ و این کانال اسم شریفوف و برنامه امروزه باشه انتی دجال. دارویی که در دست ما میبینید اوزماکس استسول تورکیا اوریجینال قد شما را از 3 تا 12 سانتی متر بلند میکند. همچنین میتواند داخلهای شما را بقوت کند، دندانهای شما را بقوت کند و همچنین استخوانهای شما را پرقوت کند. سپری دپیلاتسیا برای نابود کردن مویهای نالازم به استفاده بردن یگان تیغ و روغن مورچه باشد برای همیشگی ریشه مویهای نالازم را قاق میکند. اگر میخواهید شما زکاس کنید در واتساپ ما نویسید. در این برنامه بررسی میکنیم یک چند موضوع ها را. یکم بونус درباره دعوت لانگولی به پریمو افیر به انجام رسید و گپ میزنیم که چگونه ای آدم کنچا تاودو تا که پریمو افیر نبرویا چقدر بهانه ها کرد. انگا دارویی نه که 200,000 ما دارویی که ما ببرم قطع لوبوی خیل میبرم گپ میزنم. دویم درباره برنامه حیات مهاجری که یک برادر برآمده گفت که لانگولی برای کمک کردن از او 100,000 روبل طلب کرده گیه. من گفتم که اکم از زورش کم عوض میکردم که من که شرایط ندارم اوکلی. سیوم لانگولی دما ویز افتاد. نامت پلنگای ای اینا ویزف ما قبول که قانچق وری رازگاور در کار نیست ماده یک با یک. همه ای در این برنامه انتی دجال. و یک پیشنهاد برای آرام گشتن با مهاجرایی که در فدراسیون روسیه هستند. شما میتونید که با رقم‌های در بالای اکران بده استودنتسکی بلیت افور میکنین و این بلیت ها هنگام تفتیش کردن از طرف مقامات ها در بازه البته که معلوماتشون میبرویند. معلومات بیشتر با رقم‌های بالای اکران مراجعه کنین. پخش یکم بونوسی ما درباره دعوت کردن با پریمو افیر قطع شد و یکم معین باید کنیم که این چگونه بونوس بود، برای چی این کار بود تا یک وقت و دیگه ای سپس ما آدم دعوت نمیکنم. کاری میکنم که این آدم زورک نخدش. خیلی که ما و شما میدونیم دعوت کردن ما با پریمو افیر از روز اولی همین مناقشه بود تا امروز رفته است بود. معنای دعوت کردن و مقصد دعوت کردن با پریمو افیر چی بود؟ ایرا فهمیدن در کره. لانگولی یک ویدیو پارتوفته از مونتاژ کردم، وقت ندارم تماشا کنم. نکیمو وایش معلومه که اسنوش چی میخواد. اسنوش ادماسکه که با خوبی نگفته بودن شب برای افیر برایم خاطر نمیبرومده که با ادماس کنه اصلا با خوبی گفتگی بدم شد. لیکن ما دیگه ایس پس نمیگم افیر بیو. ما افیر آمدن شما را هم ترا هم رمضان همتون برای خوبی ختم گفتم. نفیگه دیگه واپشه ما شما را نمیگم افیر بیو. این برای خوبی ختم بود. بعد شما خوبی را نمیفهمین. افیر آمدن برای کون تونه نجات دادن بود. فهمیدین؟ برای حفظ ختم بود که افیر بیا اقرار شه افیر بیا ریال ما موجی گوری باز کنیم. البته که تو باز کردن نمیتونی، تو سیرانو نیپراف میبروی کار با همین تشنه میشه و میره. اوکی تشنهش نکه، ما دا فرق نداره تشنهش نکه، نبرو وابشه نبرو.
نه برو вообще برای یک بونус بوده شما خوبی کردن میخواستم. یعنی که این آدما برآمده مرا تحقیر کردن، تهمت کردن، اهل و عائله دشنام کردن. کیم کدام یک آدم دیگه را برآوردن در کانالشون موندن که آدم اهل و عائله مرا دشنام کرد و بعد غرض از دشنام تهدید کرد. میفهمین برادرای کار شوخی نیست، استاتیا داره، تهدید کرد اعضای عائله را و در نتیجه همه ما از این آدما دلیل طلب کردن. وقتی که ویدیو میکنن ما ویدیو میکنم در اساس ویدیو خودشون و دلیل طلب میکنم یا میبرن در ویدیوشون یه چی دیگه میگن، نامت پلنگای تو فلان بهمدون، نامت پلنگای تو ایکس بی تکرار میکنی دیگر چیش. ما دیدم که همین آدما نمیشون، نمیفهمن. ما گفتم که تهمتون تصدیق کنین یا اینکه رد کنین یا میبره یه چیز دیگه گپ میزنه. بعدم به خلاصه اومدم که اینا را همین خیلی ژیوی سوال بودی، بعد درم بقبی درم سوال دا جواب بدی دیگه راه نیست به غرض پریمو افیر. و گفتم که پریمو افیر برای این صحبت کنیم. راست که شما تهمت کردین پریمو افیر برین صحبت کنیم، دکازات کنین، چیم از تحقیر کردن، چیم از تهدید کردن اهل و عائله برین مردا گوری صحبت کنیم. گر رفیق مرد نیستی دشمن مردانه باش. چی در کار ایت پدر و مادر اهل و عائله یگون کس دیگه دشنام کرده و که دیگه تیمه را میگذاری ترا او چه حرامای و او تا حرامای مرد وری دشمنی که رفیق مردم نباشی. لیکن همین کار نشید، یعنی که اومده تو همه جا را میبینیم که نشیده لنگولی بعد آخرونش دبر اومده یک کاری کرد که شما باید تماشا ببینید، خودتون باید بفهمین. خسته میگه که تمرا نام خیلی بگید تمرا فلان بهمدون، چقدر که شما میدونید موافق طلبات شما دعوتش کردم. گفتگی بود که مرا بگو بابای لنگلی، گفتگی بود که تمرا بگو بابای لنگلی ما ترا ویزاف میتیم با بعدن ما میام. ما همین گپا گفتم شما میدونید و نه بر اومد آخرون در خست همون ویدیو رو کوف کشت بیاگون کسی یک بیوا که اتماس کنه و بعدن اینترو همو برنامه را هم اینترو داره که در همونجا صورت لنگولی هسته. میگه در همونجا مگری تحقیر نیست، این برنامه ماهای و تا از روی خط دجلو خط زدگی نیستی، تا از او اینترو رود کشوده نمیشوه. یعنی که در اینترو بینین که جایی که رمضانه ما همجوره پشوندگیم برای چه خاطر؟ برای اون خاطری که گناه شب آمد اقرار شد، با کلا گرفت، پشیمان شد، بخشش پرسید رفت، ما گرفتگی میشه. ببین اینترو هست لیکن روی وای پشوندگی روی تو پشوندگی نیست. چون که من ترا دعوت کردم با پریمو افیر موافق طلبات خودت، من ترا نگفتم که ترا ما از برنامه آنتی دجال خط میزنم. من یعنی که دعوت کردن من معنی اون نداره که تمام سفید بل پوشیسته شدی. برای سفید بل پوشیسته شدن یا اینکه برای اون خاطری که من ترا از برنامه آنتی دجال عبرت کنم، تو در پریمو افیر باید ببری دکازات کنی پراف بدن اخته بعدن عبرت میشوه. یعنی که همین را پریچینه کرده که در اوجا روش بوده در اینترو برای همین خاطر نمیبرومده. ایت عروسی اینقدر زورت میکنن، من نباید ترا زورا کنم. یعنی که تو آدمی هستی که پریدیوید کردگی آدم در گناه تهمت کردگی و آدم از طلب داره که برو دکازات که او باید برو دکازات کوخی. در همین جوجه به همین مومنت رسید که تمام این دیگه قاچید و یک چیز دیگهش مشاهده کردن در کار باردار هم همین را اهمیت نداد. اگر که ما در همون ویدیویش که گفتگی که ما دعوت که اگر که ما پورا تماشا کنیم همون ویدیوش تاخیر آمیزه، چون که در همون ویدیوش میگه که اگر که اودیتور جمع کردن در کور باشته بو که بابای لنگری ما میخوام اودیتور ما زنده کنم مرا دعوت که ما این مومنت نموندم. اگر که همون ویدیو را در عموم آنالیز کنی من نباید او را خیلی جواب میدادم، برای اون خاطری که اگر که ما جواب بدیم یعنی که با گفتی همو او را دعوت کنم پالچایت که ما گفته های همو را کرده استم. یعنی که گفته است که اگر که در تو بخواهی که اگر که اودیتور تا زنده کنی بعدا مرا دعوت که در خودی همو ویدیو به گفتگی اجرا من نموندم. یعنی که این گپا را با چه خاطر گفتگی نامت پلنگای تا وقتی رو به حضور کی پلنگ از میدان دوره، برای اون خاطر گفتگی که شتاب من مومنتو را بینم دعوت نکنم شه. نوفسیورانو ما گپ یافتم این مومنت نموندم جای اساسیش، یعنی که با نزد خلقی را خوبتر نشون دادم. گفتم که خیمه را اینخی گفته است اینا مرحمت بابای لنگری بیا صحبت کنیم. نکی حمیدم اتماس که گفتی اوکی برآمدن ایت دما در کار نیست، ایدت در کاره. تمام از امروز روز قطع میشه و بونوس برای دعوت کردن. اکنون ما میبینیم که آدمی که میگه که دعوت کردن برای اودیتورش از زنده کردن میکنه، برای سوم برای رکلام تو دستا همه گپای اساسی را مونده گپای لیوی گپ میزنه. ما میبینیم که در اصل کی فکری سوما میکنه، کی فکری اودیتور را میکنه. در پریمو افیر دعوت کردن بجای اونی که درباره حق یا که باطل بدن خودش یا اینکه از طرف ما گپ زنه، این میخواد میگه که اینجا درباره اکتیو دیگرش و میگن که هر یک آدم خودش چگونه‌ای که هسته نسبت به دیگران هم همین گونه فکر میکنه و ما میبینیم که روی اصلی آدم در کجا فوش میشه و که برای در افیر باش صحبت کردن 200,000 روبل طلب میکنه. 200,000 ما در روی که ما ببرم قطع لوبوی خیلی میبرم گاب میزنم. ایره چه فهمیم؟
و جالبیش در اینجا آنی هسته که چگونه چی با ما باید که یک آدم 200,000 روبل بتم تا که او تصدیق کنه تهمت شه. یا با شما همه را میتونید فکر کنین. یعنی که شما را یک آدم تهمت کرده با یک گپ، شما برای میگین که تصدیق که ای آدم برای میگه که مرا 200,000 روبل بده و من تصدیق میکنم. ای نه که تصدیق، نه که خلق میدونه. یعنی که چی خبری که ما میدونیم و بسیار همه اشیبکوهای ما از چی میشوه؟ یعنی که چگونه اشیبکو با مفهومی در اصل خطاگی نه، بله مردم به خطاگی نمیشه، هر یک آدم خطاگی میکنه و بسیاری در همین استراتژی ما بگیم از طرفی به حدی بد خوبی ما حسابیده میشه. از همین خاطر این آدمو در ارزنده خوبی نیستن. شاعر میگه که درختی که او رو تلخ است سریشت، اگر بر نشانش به باغ بهشت، سرانجام گوهر به بار آورد، همون میوه تلخ بار آورد. یعنی که گرچندی که ما اینا را چیزی بگیم نگیم، اینا همون بر کوردیلان پند مده خیش می آزار زیرا که ابوجهل مسلمان شدنی نیست. مقصد از همه ای کار و بار ما از همه ای ویدیوها فهموندن به خود مردم است. بعضی مردم میگه که چی در کار برای خود چون گپ زنه. نه، من شما در کار دارم. من هر یک تماشابین در شما در کار دارم. چون که شخصی که در بین مردم میبره گپ میزنه ضرر جامعه و اونی که اگر کی تا یک وقت از بونوس ما استفاده برده با پریمو افیر میبرامد خودش نجات میداد. تمام. امروز بونوس بود شد. ما در کنسا میرم شما در نشون میتم که این مردم کیه. شخصی که با پدر و مادر ما دخالت میکنه، تأخیر میکنه، دشنام میکنه، نمیدونم که کدام آدم پس میتونه باشه که یک آدم پس بزنه به خاطری که معلم بوده است. برآمده پدرت معلم بوده گفته پس میزنه. پدرت چی کاره؟ و بیاین ما نگاه میکنیم از نتیجه و مثل همون درختی که سریشت تلخ داشت. بیاین نگاه میکنیم که نتیجه تربیت کدام پدر چگونه پسر به وای میرسونه. گپ میزنیم درباره حقارت‌ها که تو میگویی که اول او حقارت کرد بعد دیگرش. یکمش که ما موضوع حقارت‌ها را محکم کردیم در پریمو افیر. محکم کردیم. این یک. دویمش اول کی حقارت کرد؟ در بالای اکران شما میبینین تاریخ روزهای را که کی اعضای عائله دخالت کردگیه. یعنی که این شخص برآمده تاریخ روزش شما در بالای اکران دیدین. اعضای عائله هم تحقیر میکنه هم تهدید میکنه. بعد چند قدر وقت من توقعات میکنم، صبر میکنم، دعوتش میکنم که برو پریمو افیر در چیکنه. ما در پریمو افیر میبرم ما دیگه اورون فلان بهمدان. بله عصبی شدم، دشنام کردم اپا و خواهرشم. در بعد آنه که ای اهل عائله نه تنها دشنام بلکه تهدید کردگی بود، شما مقایسه کرده استین. یعنی که فکت آنه که این اول کردگی بود ای هست. این یکم. دویم که ما همین جا محکم کردیم. در پریمو افیر بعد آنه که من از بیماری خستم، ای در پریمو افیر خیال کرد که پلنگ بیمار که شد روبه غالبیت به دست میاره، لیکن نه، پلنگ مردش هم پلنگه. در پریمو افیر برآمد دید که نمیشوه، برآمد گریخ رفت. لیکن تو هم قدر وقتی را که توقعات کرد از زن دشنام کردگیش بخشش پرسید و ما از اپا و خواهر. اکنون سوالی نو دیجا با وجود میآید. بعد بخشش پرسیدن ها کی دوباره دشنام کرد؟ دوباره نه، میلیون باره لنگولی دشنام کردی و دشنام کرده استی و ما نکردم چون که من سلوا دارم. خبیدم نمیکنم. و درباره پدر مادر گپ میزنی. ای حاضرم برای پاتی حرام امو پدر مادر تا اول نگاه کن. ما اوجا درک تایفتم که تو پدر نلدم پدر مادر تا نگاه بی نمیکرده خودت. پاتی حرام دیوسی خنچق بو پلنگ پلنگی چی تو غیرت. مرحمت پدری پلنگ چگونه پدره که چی گفتگیه؟ پلنگ خیلی سازی خوبی، سلامتی خوبه. برنامه ما تماشا میکنیم، هم لنگریه که هم بچه هم اشنات حقارت های بیزیب میکند، خواهر تو چه تو تتو تز اینها را حقارت نکو. او همو خیلی اکو هر یک کس خداوند به همو رنگ خودش میسریشته. درختی که تلخ است او رو سریشت، اگر بر نشانش به باغ بهشت، سر انجام گوهر به بار آورد، همان میوه تلخ بار آورد. او یک کس تو دروغ نگد سرش در نمیمونه. یک کس یه روز تو بگره یک کس کم تر انجام باشه شو خوش نمیبره. همون سر که بگاه که میشه که سر تکسری که میمونی خودت هم میفهمی همین روز تو کی بودی، چیکار کرده بودی، کار خوب کرده بودی، گنده کرده بودی، تو چه خیلی آدمی خودت معلومه. اولش خداوند معلومه، بعد هم آدم خودش معلومه که همون کیه. شر نیست در نقابی
гирк гӯспанд бошӣ. бахшиш явмам дар кор нестай мада о хаякате намиқатиш чӣ мекунӣ? насиҳати ӯро шумо дар хиди паланг дидестин чӣ гуна суҳбат мекунад, чӣ гуна видео мекунад, чӣ гуна гап мезанад, дар даштномаи ту чӣ гуна ҷавоб метиҳад. бале бисёр одамон мегӯянд ки ғазабӣ мешаванд аз тани ма, талаб доранд ки ман бояд бибурам ҳамон хел даштном кунӣ мира. савол дар шумо бародарои азиз, якумаш ки бале яъне ки насиҳати инаи марди бузург и ҳам падари ма, ҳам устоди ма, ҳам ҳама чиз дар ҳаёти ма, тавсияҳое ки ин марди бузург вақте ки мега ба мисли даштном накун, ин албатта ки ҳақ аст ва ин кори дуруст аст ва албатта ки гапи ин шахс барои ма қадр дорад. мо даштном намекунем, лекин мо нигоҳ мекунем падари тура. раз ки дарахти ӯ чунин мева овардагӣ боша, пас ӯ чӣ гуна падарай? ҷуръати надорем ки ба ман гап занем. хай зан тани бимон қатим рақс. агар язна дар корат боша, язна ты юлист ҳон алло ман наметонам ино валло ман ҳайронам ки аминора ки нигаҳ мекунад. беномуси оқи падари ты даюси медони даюс валло қасам мерини янгара дар назар дорам. кун дода гаштестай ба мара мехези хита мардбача мегирӣ. ман дамуҷа шумо чӣ бидани мара бироварда ишон додестин? ман намедонам. инами қанчиқ инами футболкаша ку як сол мепӯша. мақсади ма пас задани қанчиқ нест. гӯш ки чорт қанчиқ намераса накун. гӯш ки чорт била ты ки вообще да хида даёт? ты била вакили ютуби, раиси ютуби, ты ки педофил ЛГБТшни педофили, ты кунти, ты чорта реклама бизана, бигира янга дарои кна, кайфш кна бигарда. дар ҷои ма бошем бародарои азиз, шумо чӣ кор мекунед? ман шерои наре ки бародарое ки алҳамдулиллоҳ ҳурмат мекунанд, эҳтиром мекунанд, бидурен як 20 комментарияш бинависонен. ҳамаи шахсият нигоҳ кунед ки чӣ хел даштном ахорат кестай. аз пишти ту чандин касоб ромад, лекин духӣ накардан ки биёян гап зананд. барои чӣ? барое ки ЛГБТшни ман валлоҳи қасам ба азамати аллоҳ ки пой ба торат шиштагӣ ман ӯ вақте ки дир омадам тра чиста холисалиллоҳ дир омадам гап задам яки ту такабри ҳароми ЛГБТшни ту ман ҳамин қадар гапҳои сахтат мегӯм ки банди изори то кунтӣ биданта доказатат мекунам. аҳамият бутен гапи гуфтагӣ ман ин таъхир нест, ин саволай. чӣ гуна падарае ки чунин писар ба вуҷуд овардагиай? даҷол мега дар бӯи даҳани ту даҷол мемра, яъне ки ин хафа мешава аз даҷол гуфтан. дар асл аз бӯи таҳани и даҷол мемра. и чия и даҳана ё ин ки туалет? як чиро фаромӯш накунда бародаро, 1000 нуқтаи бориктар зимӯи инҷост. на ҳар ки сар битарошад қаландарӣ донад. аҳамият битен чӣ кор рафтестай, чӣ гапи чӣ гуфторо шидестай, ки чӣ гуфтестай, ки чӣ кор кардестай. ҳаракатҳоро аҳамият битен. дар деворош ё ин ки дар масҷид боша, ё ин ки дар девори хона боша, ҷойнамозоро аз се угл кашол кунонаву баъдан баромада дар як ҷумла номи аллоҳа гирифта дар хиди ҳамон ҷумла даштном истифода бара, шумо аз ин шахс ман валлоҳи қасам ба азамати аллоҳ ки пой ба торат шиштагӣ ман ӯ вақте ки дир омадам тра чиста холисалиллоҳ дир омадам қатита гап задам яки ту такабри ҳароми ЛГБТшни ту аз баъдниҳо чашми накӯӣ тамаъ мадор. кури зимо даромада бино намешавад. хуб фикр кунед дар бораи ҳамин мисраҳо ва ҳамо кур нашен шумо дар натиҷаи дастгирӣ кардани ин гуна ботило. ва каме гап мезанем пеш аз оне ки дар бораи оне ки мега как бутомаира туҳмат карда бошум, пеш аз он гап задан чандин маротиба и одам мухлисои мара лезид мекуна. яъне ки ман шахсе ҳастам ки фарқияти мо аз лангулӣ дар оне ҳастае ки ман мухлиси хидмат мегӯм ки тарафи ботил набошен, тарафи ҳақ бошен. ин одам тарафи мау тарафи ӯ гап мезанам ва дар ҳамин ҷа метавона ҳоло мара гунаҳгор кунад ки хай ҳо ту мегӯӣ ки тарафи ботил набошен, тарафи ҳақ бошен, но ҳамеро тихта дар назар дорӣ. шахи мат. бале яъне ки дар то ҳам маълумай, дар ма ҳам маълумай, дар халқ ҳам маълумай ки ҳақ тарафи ки аст. ва ҳар як шахси истини мусалмон медонад ки ҳақ ҳамеша бурд мекунад. мегӯям ки афтоба ба доман пӯшонда намешавад. чӣ маъно дорӣ? наметонӣ. чанд қадаре ки рафтӣ ҳамон қадар ба зарари худат мешавад. тири каҷ боиси расвоии тирандоз аст. дар тапони шумо аз рӯзи аввал тиротон каҷ буд. ҳар як чанд тире ки аз тапончаи шумо холӣ мешавад зарари худи шумо мешавад. ба ман намераса. ва ман шуморо дар оне гунаҳгор мекунам ки тарафи ман тир холӣ кардем.
гарчанде ки дама ҳам нарасида боша. фаҳмидин? ва ҳар як одаме ки тарафдори ҳақай ва албатта ки автоматик уже тарафи ма мешава, барои он хотире ки маълуме ки ҳақай ки ноҳақ. Ма ура аз аввал гуфтагиам ки сархам намекунам. ва шумо диден дар яке аз ин одамое ки дар ин рубрика нестай хатр задем шумо, ма ғолиб шудам шумоеро диден ва шумо сархам нашиден. Одамое ки дастгирӣ мекардан сархам шидан ва дар ҳамин лангули ҳам одамое ки то имрӯза дастгирӣ мекунанд сархам мешаванд. ва ҳамчунин ма ҳам дар суханам местам ҳифз мекунам, тамошобин ма мухлиса ҳифзш мекунам аз дигар тараф. яъне ки лангули видео мемонад дар телеграм каналаш мехезад тамоми шахсоеро ки яъне ки тарафдори ма пасути шахсоеро ки тарафи ҳаққанд таҳқир мекунад. як бор гӯш мекунем ки чӣ мегӯяд. баъд нигоҳ кунед одамоед ки ай пишиам Эсем Шарипов инами комментарияда ҳар гап мегина, инами занг мезанен, дашно мекунен ку метарсен. ба худо қасам як рихен. нами рих ку бо ай шумо да хубай. ба хотире ки шумо ба ҳамун дараҷа охи ҳама гулакем пачди. чӣ ки шумо медонен дар рубрикаи ҳаёти муҳоҷир як шахс баромада ва як порчаи ҳамон видеоро мемонам тамошо кунен. Ман гуфтам ки акам аз зораш дам аввал суни калон гумам ман каш шароит надорам, сум надорам авхали. Вақти чикад гуфти ман ами 100,000 мечи ман ами чизи тра рекламара асар то вегара мемонам. хоб баъдан дар телеграм каналаш лангули кружок мекуна. якумаш аз ҳамада муҳимаш оне ҳастае ки бо таҳқир мекуна, бо дашном мекуна ва мега ки тӯҳмат кардан гуфта анами қадар дашному таҳқира раво мебинам. акнун бародаро биёен як бор аввал муқоиса мекунем, баъдан анализ мекунем. муқоиса чӣ? муқоиса оне ҳастае ки ҳамин одамо ба забони худчон баромада мара тӯҳмат кардан. дуруст? шумо худтон медонед. ва ма чӣ кор кардам? аз ино талаб кардам ки ҳақша бароян гап зананд. хоб акам муқоиса кунед дар ҳамин ҷа онеро ки ин розӣ нестай ба оне ки нисбатш гуфтагиан ва ҳисоб мекунад ки тӯҳмат кардагиан ва ҳолатҳо гуногунай. чӣ гуна гуногун? ҳамон гунае ки ма инра тӯҳмат накардам, ин боша мара тӯҳмат кард, ин мара тӯҳмат кард, ма аз ин ба хубӣ биромадам ки доказат кун. дар ҳолате ки ма инра тӯҳмат накардам, ин ба таҳқиру дашном ҳам ҳамсар, ҳам модару апаву хоҳару ҳама тарафа. мефаҳмен ки кияй? ва бале ки ин аз тарафи заифӣ мешава ин хел кор кардан, ба хотири оне ки мега ки вақте ки одам дар баҳс бой мета, дига аргумент надора, дашно мекуна то ки саперник да неприят нешава беиста. ин ҳаме хелай. вақте ки дар ишам агар ки бой дод, баъдан ба мушҷанг мебарояд. ва дар охиронаш гап мезанем, дар охирони видео нисбати визови лангули ки ба ма чӣ визов дод ва оё ман қабул кардам ё ки накардам ба мегумтам. дар борааш ҳам гап мезанем ки ҳамин чертаҳо ҳамаш дар лангули дида мешавад. яъне ки мушҷанг кайф пайдо мешава вақте ки ҳузури ақл намереса. нома дар ҳамаш тайёрум. дар давомаш гап мезанем, ташвиш нашин. дар ҳамин видеое ки баромад дар канали ма, шумо бидорен аз аввал то охира тамошо кунен. дар куҷош ма баромада ҳамин одама гуфтагим ки ягон каса кидат карда. гуфтагим ҳамин гапаёне. бидорен шумо рӯи Аллоҳа гап занен. албатта ки нест. ма ин одама нагуфтам. ма дар номи видеоам нанависондам ки ҳамин одам ягон каса сум гуфтагие. барномае ки шахс баромада дар канали ма, ҳамон одам худаш шумо дидестен ки ма вая гап нишон надам, вая гап нагуфтам. ва ин одам мега ки ҳамон одам сохтаи одами сохтаи тай. яъне ки дар ин ҷа мо доказат дорем ки ин одам сохтаи ма нестай. ва доказат онеро дорем ки ин одам бо як тӯҳмат дига дар болои тӯҳматаш зам кард. ки мега ки одами сохтаи тай. ва як чиз дигаре аз ҳамада беақлонагӣ дигараш ман намедонам ки барои ки мегзара, гӯё ки бегуноҳӣ худша таздиқ мекунад ба оне ки 500 рубл давай гузаронда боша ва ҳамира 1000 бор гуфта ки ин хеле ҳам айб аст, чунки ма худам аввалин дараҷае ки бародарам аз забора гузарондам 500 рубл худам партофтамаш. дар одамои ниёзманде ки дар ман муроҷиат мекунанд, гуфтани ин кор хуб нест, лекин оне ки ман аз тарафи худам самгузоришон мекунам, минималиш 200 сомона ё ин ки 10000 рубл ки аз идам боло мешавад. шумо мебинен талабаи мактабе ки имкон надошт ба сари либосу дигараш маамро рӯй карда поки замаша миштол, шумо мебинен ки ба ӯ кор 500 рубл нест. албатта шумо мефаҳмед. беғарз аз ино паси экран бо мемона ҳар як ниёзманд
ма оро баромада скрин карда нишон наметонам. Но як 500 рублара 1000 бор товд дестай, но гап дар иҷа он аст ки ин факт наметона боша. Бале бозам ма мегум, бо ма дар иҷа бо ма тасдиқ накардаистам ё ин ки нагуфтаистам ки ҳо тами кора кардаи. мо анализировать кардаистем, конструктировать кардаистем фактора. Яъне ки шахс худаш баромадаги ба забони худаш ҳамин гапа гуфтагиай. Ман вая нагуфтам, ман вая тайёр накардам ва ин чизо на ма далил дорам. Лекин и чира далил мекуна? И онера ки ӯ одам гуфтаги айша ки қатъи як блогер дига, яъне ки як блогер дигара ҳамчун тага гуфта баромадагиан ва ӯ одам ира угаварид кардаги боша мувофиқи гуфтаҳои аму одаме ки дар видео буд ва дар натиҷа и бепул видео карданда розӣ шидаги боша ва и одам мебурояд қатъи ҳамун гап мезана ки оё ҳамин кор буд ё ин ки набуд ва ӯ мега набуд. Чӣ? Бале ман кора доказат намекунам ки ҳамин кардай. Лекин як чира шумо фаҳмед ки и факт намешава. Тасаввур кунед шумо дута диздай дар як ҷо, як дизша меқапанд, як одами дига дар бораи ино хабар метиҳад ки амраи и дизд унаву дигаришам буд. Пулис ҳар душа даъват мекуна ӯ дизди дигарира, мега ки та амраи ҳамин будӣ? Мега не ман набудам. Мега значит ӯ гуфт ки ман набудам, тамом кор ҳал шид. ҳамин хел магар кадом ҳолатда соучастник ҳамчун далили гунаҳгор набудан метавона бошад? Кадом ҳолатда? Бо як бор дига мегум, инҷоша ба назар бигирен. Ман ӯро соучастник нагуфтаистам ва ман мира нагуфтаистам ки ҳамин кора карда ё ин ки накарда. Ман он чизоеро гуфтаистам ки ҳаст. Яъне ки ин баромада одам ба забони худаш гуфт ҳамин гапа. Ва ин одам баромада ӯро ҳамчун далил баровардааст. Ва ба ғайр аз инаш аз ҳамада як чизи дигари муҳими дигараш он мешавад ки суҳбати ин одам бо ҳамун шахсеро ки баровард як бор гӯш кунем. Яъне ки любой одами дурӯғгӯ ошибка дорад ва мо нигоҳ мекунем дар иҷа чӣ ошибка рух мезанад. гӯш кунед шумо. Хадат как бу то мара занг зада боши, пурсида боши ки ма хата типа гуфта бошум ки мара 100,000 метидам. яъне ки нигоҳ кунед муҳимаш дар чия? Оне ҳаст ки лангули азӣ мега ки мо гӯё гап зада бошем, гуфта бошем ки ты мара 100,000 метӣ. Савол дар шумо, бидуроен ҳамон видеоро биковен ки дар киҷош ҳамин гап гуфта шудаги буд. Гапе ки тавассуташ лангули худша сафед кардания, бидуроен дар ҳамон видео биковен ки дар киҷош ҳамин ҷумла гуфтагия. И кор давом дорад, лекин видео и так дароз шид ва дар оянда ман мекунам дар бораи оне ки чӣ гуна дар умум чӣ гуна мо даракдор шудем. Яъне ки дар ҳамон видеои ҳаёти муҳоҷир агар ки шумо тамошо кунед, скриншотҳо қатъи, гапҳо қатъи, мақсад и тараф падараш, и тараф худаш агар ки анализ кунем мефаҳмем ки чӣ гуна ма роҳ ёфтагем ба ин маълумот, но всё равно бо ман оддитар карда нишонтон медодам. Лекин так видео дароз шид. барномаи ояндаи ҳаёти муҳоҷир ин моментша мемонем. Лекин шуморо бо ҳамин фикрҳо дар сартон боқӣ мегузорум. Ман ягон каса гунаҳгор накардаистам. Ман нагуфтаистам. Ман онеро гуфтаистам ки баромада дар нисбат ба ҳамин одам ҳамин гапа гуфтанд. Як. Дуюм. оне ки агар ки ти гапа гуфта бошӣ ҳам баъдан сумроӣ кунӣ, инам далел намешавад, чунки ин метавонад ки барои ҳифз боша. Ду. оне ки агар ки дар ягон кори ту гунаҳгор шидӣ ва як шахси дига соучастники ин кор шид, суҳбат бо он шахс ва отрицат кардани он шахс сафед будани тура тасдиқ намекунад, чунки дар ин кор ӯ ҳам соучастник ҳисобида мешавад. Фаромӯш накунед ки бо ма дар иҷа агар гуфтум. Далши оне ки гапира ки и бои одам гап мезана нисбаташ дар видео гуфта шудагӣ нест. яъне ки ин мега ки гӯё ки 100,000 ира гуфта боша, яъне ки голосаш шумо шунавидед. ҳамин гап дар видео нест. акнун ҳамаи ин чизоро шумо худтон фикр кунед ва ба ҳамин фикр боқӣ монед. ва дар охир дар бораи визов. ина визов ма қабул ка қанчиқвори разговор дар кор нест мада як ба як. яъне ки ғайраташ нарасид ба суҳбат кардан, ақли камӣ кард ва хиёл карда ки ақли мушт зиёд мешавад нисбат ба ман. гарчанде ки ман нисбат ба ту лоғартарам бошум, хеле лоғарам, но визови тура дар мушҷанг ман қабул дорам, чунки ҳеҷ вақт шахса ба намуди зоҳирӣ боҳонати. сихи шашлик аз шашлик дида бориктарай, лекин ки кира шукоф мекунад? дар рӯи экрантон бинед. визофат қабул лангули як ба як заданда. кае ки миёӣ марҳамат. ман интизорум. бардоро фикр ақидаи худтона дар комментария бинависен
дар болои экрани шумо ссилкаҳои лозима. Касе ки блогер шудан мехоҳад маълумоти пурра ҳастай, ман курс шудагим ва тамошо кардани 2 видеои нави охира фаромӯш накунен. Ва кстати рӯзи душанбе видеои рубрикаҳои расследования баромадагӣ буд. Ман хеле дер бировардам ша, барои он хотире ки видео калон буд, монтажаш дери бачид. Аз ҳамин хотир видео такшин шудагига бидуроен ҳама каса тамошо кунен, фаромӯш накунен. Ҳамада хайр, то видеоҳои оянда ман рафтам монтаж кунӣ.